Iyi ngiyi ikaba ari hot news nk'uko bisanzwe, ikaba ari ishakiro ry'amakuru agezweho. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Amakuru tugufitiye kuno munsi rero, umusirikare yaje kwitaba Imana azize umugore, dore ko uyu musirikare yaje kuryamana n'uyu mugore bakaza kumumukura hejuru yaje gushiramo umwuka. Ntabwo ari aya makuru yonyine tubafitiye, tukaba tugufitiye n'indi nkuru, dore ko umugabo ukomeye cyane hano mu Rwanda, umujyanama mukuru wa perezida w'u Rwanda James Kabarebe, yaba yagiriye uruzinduko muri Centre Africa, aho yaba yagiye gusura ingabo z'igihugu ziri mu butumwa bw'amahoro. Mbere yuko dutangira amakuru yacu rero, reka tukumenyeshe ko iyi ari hot news. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku munsi. Mu gihugu cy'u Burundi haba hariho havugwa inkuru itangaje cyane, dore ko ari umusirikare waje kwitaba Imana ubwo yari ari muri hoteli imwe mu zitabashije kuvugwa, dore ko uyu musirikare yaje ngo kuryamana n'uyu mukobwa, biza kurangira ashizemo umwuka nk'uko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ikaba ari inkuru turi kugutegurira mu kanya, iri bukugereho irambuye neza. Naho mu yandi makuru tugufitiye kuno munsi, umujyanama mukuru wa perezida w'u Rwanda, akaba na wundi ari Generali Kabarebe, ari mu ruzinduko muri Centre Africa. Umujyanama wa perezida mu bijyanye n'umutekano Generali Kabarebe kuri uyu wa kane yatangiye uruzinduko rw'iminsi 3 muri Centre Africa. Ubutumwa bwashyizwe kuri Twitter y'ingabo z'u Rwanda bugaragaza ko ku munsi wa mbere w'uruzinduko rwa Generali Kabarebe yahuye n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri Centre Africa, haba mu butumwa bw'amahoro bwa Loni, MONUSCO n'izagiye ku masezerano ibihugu byombi bifitanye. U Rwanda rusanzwe rukorana na Centre Africa mu bijyanye n'umutekano. Ingabo n'abapolisi b'u Rwanda nibo bacunga umutekano w'abayobozi bakuru ba Centre Africa, ndetse ni nabo barinda ibikorwa remezo by'ingenzi bya leta y'iki gihugu cya Centre Africa. Mu 2020, abasirikare 200 b'u Rwanda boherejwe muri Centre Africa ku bwumvikane bw'ibihugu byombi ngo bafashe mu kugarura amahoro. Aba bagiye muri misiyo itandukanye n'aboherezwaga mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo mu kubungabunga amahoro MONUSCO. Ingabo u Rwanda rwohereje muri Centre Africa muri 2020 zafatiye icyo gihugu gukora amatora mu ituze, mu gihe imitwe yitwaje intwaro yari yiyemeje kuyaburizamo no gukoraho ubutegetsi bwa Perezida Faustin Archange Touadera. Generali Kabarebe yagiye muri Centre Africa mu gihe perezida w'icyo gihugu Faustin kuri uyu wa kane yagiriye uruzinduko mu Rwanda, aho yaganiriye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu mubano w'ibihugu byombi. Nk'uko mubibona hano ku mashusho, mukabubona aho ingabo z'u Rwanda ziri kuganira na Generali Kabarebe, dore ko ari umugabo twavuga ko ufite ibigwi hano mu Rwanda, akaba yarayoboye
abasirikare cyane. Twabutse ko uyu mugabo yabayeho na minisitiri w'ingabo hano mu gihugu, dore ko kuva 2018 uyu mugabo yari minisitiri w'ingabo hano mu gihugu. Ntabwo ari iyi myanya yonyine twavuga ko yakoze uyu mugabo, dore ko yabayeho na chief of staff cyangwa se umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Twavuga ko rero uyu generali Kabarebe agize uruzinduko nyuma y'aho perezida wa Central Africa nawe yari ari hano mu Rwanda, dore ko yagiranye na mugenzi we ibiganiro bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Uyu mugabo General Kabarebe twavuga ko ari umugabo ukunze kugenda agaragara mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye biteza imbere igihugu, cyaba ari igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu by'ibituranyi. Twavuga ko ari intwari y'Afurika se cyangwa ari intwari y'isi yose, dore ko ari umugabo urangwa n'indangagaciro zo kuba yaharanira amahoro hano ku isi hose. Uyu mugabo rero twavuga yuko ari umwe mu nkingi za mwamba, dore ko uyu mugabo hano mu Rwanda hari ibikorwa byinshi agenda azwiho. Twabutse ko uyu mugabo ari mu bantu bakomeye cyane babashije kubohora igihugu nk'uko n'amateka yiwe agenda abigaragaza. Rero hano muri Central Africa twavuga ko aha ari mu kugirira uruzinduko, atari bwo bwaba ari ubwa mbere ku basirikare b'u Rwanda bagiye baba, dore ko hirya no hino hagiye hari abasirikare b'igihugu bari mu butumwa bw'amahoro mu bice bigiye bitandukanye by'isi ndetse na Afurika. Akaba atari aha muri Central Africa honyine, twavuga ko habarizwa inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Rwanda, dore ko n'igihugu cy'igituranyi cyacyo ariyo Sudani yaba irimo abasirikare benshi cyane b'u Rwanda bagiye kuhabungabunga amahoro. Bityo rero ukaba twavuga ko ari urugamba rukomeye cyane igisirikare cy'u Rwanda cyaba gikomeje kugenda kirwana mu kugarura amahoro hano muri Afurika ndetse no ku isi yose, dore ko ubu ngubu atari muri Afurika y'Epfo, muri Afurika honyine igisirikare cyangwa se igihugu cy'u Rwanda cyaba cyaragiye gutera ingabo mu bitugu kugira ngo habashe kugaruka amahoro, dore ko no muri za Kiba muzi ko hari abashinzwe umutekano b'u Rwanda bagenda bahabarizwa hirya no hino. Bityo rero twavuga ko ari ingabo z'u Rwanda zikomeje kubaka ubukombe hirya no hino, dore ko haba hano muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi hose bazizi, dore ko igisirikare cy'u Rwanda gihora kiri tayari kuba igihugu icyo ari cyo cyose cyakiyambaza kuba cyajya kugisapotinga mu bijyanye no kugarura amahoro, nk'uko n'abayobozi bacyo bagiye